Ka Shillong Roadside Hawkers Association lani SRHA lingba ka kongti Nongbri President kalapan pau ya ka jingsung hun ya kirai ki bala shim na ka jingelang ka Provisional Town Vending Committee lani PTVC minta ka sngi ka Henry Tarik Unailar ar hajar arpusan ha ka balai kren halor ka jing penbit penbiang ya ki hawkers ha keleng ka Nongba Shillong. Hagani ka jingelang balak hot da chairman ka committee PK Boro CEO ka Shillong Municipal Board laidon lang ki dikhot ka Miglaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association bat ka Shillong Roadside Hawkers Association bat ka Khasi Students Union. Habakran chikilat patay kubor hadin ka jingelang ka President Jong ka SRHA ka kongti Nongbri kalapan pau ya ka jingsngaw tenat halor ka ni ka jingelang balakhot da ka bon. Ka kongti Nongbri kalaya thu ban nakaliang CEO ula pentikena ban khot piang ya ka jingelang khnang banyakran sani halor ka jing temu ban pinken riak lut ya baro ki ba syong di jing di harut surak ka Nongba Shillong. Nakaliang uba Chen ubadai udukot ka PTVC ulaya thu bamenta ka rai bami nakani ka jingya kenduk lang ka long banle ya ka bayasuk ya hun lang da baro ki hawkers. Ulaya thu ru bakitu ki bampat yo ya ka COV kendang ya kren bat nakaliang CEO ka SMB on sokot biang ya ka jingya lang jong ka PTVC hagini kisngi banwan. Kasi lang ka pamantak ni tagalong kabayad bet kin. Ngin saduan pada hakaway ka porta. Dengan salong biang ya meeting. Ya ka ba matakas nila tengilong iso tenat bet kalong ruk bayad bet hi. Kini ki ba dang sia bompadyo ya kasi ubilong ngin syong meeting biang kin sayo pada hakatu ka bangil adep ban syong biang ya meeting. Ka ba matakas ni pada ngidang penbet ki kam ke ngidang bun te ki kam. Kong i don arkun hun dai bawan simbenta ngi i diri ki kun hun ki mi la ka jing bitar ka jayu ko lele nama ngidon ngata ngadai ka nong yalam jong ka Shillong Roadside Hawkers Association ngata ka kantin ka meeting ngayo ngasngu tenat ken baki ai long ki kran be ka cing sngu tenat lang ban ngi bat ki long de long yes sngu tenat lang ta ki be te ngam pada tangam tip na kaliang jong ngata ngasngu tenat ni hapel sngu mangi ki sa na markidon kitu ki be ki bampat yo te ya ka si ubi te ngil de sngu kitu ki ong mentakong te ngin pala ban le ngi sakot ngin penlong biang ya ke meeting andang ngila de ban penlong be ke meeting te ngin sa pelat ke ni ki baro I karai nang ne sulong bai ba kangin pet ya kano ko ba dai lang ga busuk lang ya baro khoi te kino ki ba ke bompadio nang ya keren ba kila ba kanda biang ga TVC begini jak biang gitu ngin cek bakit sajo kat bakat don ke space ngindang ai kendiat gitu. Kidang pun tay bompat yo. Kidang don sakataw kan ne badai tangkap Priswajar area. Kidang don ki bompat yo. So kung makan nongot Ultimately ngam laban ai pi ka exact number. Tang ba kenom palat bon ra kinapo. Seski life house of ho kidang yadon ni. Tengah ngadai tang membar bagat ngadai membar jang ke Shillong Roadside te dekat Shillong Roadside ka nominate nga bangan represent sa kapo ka TVC tebut pila ho pi hon ngan meeting bermentasi ngihon kay ay pay maka ay bang iwan mangi long ni kwa pang natrilang ma kormen ban pangkoi ay ba ay belong tentang ay ba kay kompres pa jaga la jakliya polan tada ba yarap kormen makan yarap makan ibu teman daga itenan tenang tu sekemat nangile ban bahaya Priswajar ngi bar khoi na TVC ngi pa ay kam municipal ka deg authority bande gitu ngi sulong tangkin nang penbait kinang penyai ban le amta ka po bai municipal Habatin pej bahagi kishap ka shap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.